thian nu lo thleng che so ron tran ve don ṭhianpa in kalkong chu hei nuam ang reng thian mai a in po mo ilu me imagino. A ver. Y la decoración también te la quito y tú te pones la tuya. chalu tu chawka hi engkim om sa he nga chuan in lua tur a hian I washing machine te fridge te le hei oven te le I bungbel te anda om sa vek ngal thina ni ma ni ta nei lo pon aman ngal vek thei chuan hei fridge a om hal boka mo in lua tur a hian dining table te om hal vek nei lo pon awalwa tok thei mani thomno chau keng pon awalwa tok thei ni hei hi chu re lam ho ta nan kong kha ani don chon te po sa om hal boka living room te hi chalu tuk hei dining table om hal boka chuan heng te om hal boka hei pong paran lo bok parda te om hal vek ti hian Para que no entre frío. chuan oven ani sofa te om hal boka mo Okay, sí, vale. Tú tienes kan thian do sa ta mi sonia or pol ha so chuan ni midang te pani hi no pan nia an in ania luan phala ni hi luan turin kan en pui me kan hi Sarah, I like it. Yeah, it's nice. Yeah, I want it for the two of us. for me and Willie to live here, you know. Yeah, I want it. I want it. Chalutuk so. No, I like it. It's good, you know. I have 3-4 weeks of Hey. Aquí también tienes. Shower, te hi Aquí chalutuk también in tienes. lo. ¿Perdonas? Bayan. Aquí Yeah, también Juan. tienes un armario. Vale, para tus Kumpo. cosas. Ah, perfecto. Sí, sí, Om sí. vek thiam hin te kidan lo bo mo hin te poi om hal vek chalutuk. Está grabando. Sí, quería grabar. Entonces ya tenemos una buena agencia. Ya tenemos una buena agencia para que cuando la chica se vaya, Te digo una cosa. le haces publicidad. Ah, sí. Le- Claro. Dime. Le regalé para el cumpleaños una bicicleta. Porque yo te explico. A ver, un momentito, ¿ves? Nei tu nu ni hi korset ha hi. Sí. Guillermo, tú puedes explicarle que esta casa es individual, pero nosotros estamos a la otra parte. Sí. Entonces, ella pregunta, esta puerta, yo le he dicho que esta puerta es... Anei tu te po hi anom tho ma se le lam te ade ne in hu phan lo in hu phak lo tura. So, you know, the house is a common one, so this is just an access to a shed. Helai pang pa thi moi ko tuk bok hi. Sa dang hi chu hian lo vul to lawa hi vul wang lai ani hi moi le mai. In lo tu ra hian heng lai in lo tu ran ti an siam ang chia hi chuanin hei outdoor thut na te po om ta mo do kan te outdoor thing pui han in te breakfast han ei te lunch han ei te hian du thina tian om sa vek thina ni chuan tu na po hian hei po na son veranda hian dining table ran pa om le bok mo in kom ho na in kom ho theina tur so nuam hle me chuan hei wel an nei ni hi tui chhun chhuah ang reng mo a khai na tur om boka na khai na tur Y ella se desempeña. siam boka ni hi Es Rafa. sui om boka ta hian Y ella no tiene que preocuparse de nada. hei hi hon na nia a rit viau le ni khu tui om khu ta chang na pam chwa They the got the water from the well. So, if not, you have to contact the lorry to bring water. hei hi I tuna I'm happy to do 550. I tui chun chwa kan te ka tui chun chwa ni lovin tui an da khol na ruwa tui an da khol na zo ka lo ni hi hei Pero aquí hay... fireplace ani ngal boka mo fireplace hi an hmang changkai le ni na khu ari ana
Bác xiêm kiếm trắng về ô towel khai nó thengin bathroom parda om ngal boka shower nia toilet drawer chom ngal boka hi hian thalut tuk top bedroom te hi cozy lut tuk bedroom atanga han chhuat chiah kan helai pawng khen almera lo om boka hi almera du store theina tur khamo rem chang le me siam chop ngai lo mi in kan han luah kan han siam chopa ma lom si lo almera takngial po yang ang han ti na tung khom lo kan han siam chop thing kha ni amo moi je ni